Kanyo Trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle ha kesantrip Kuala Lengkod Arajar Arpunriu. Kalahir syak NIT sat sopen ha Sora banwat jingshai kalau kejing ujor ki security guard ki bisa apnir kerdan nakakam bat syapan pisabean. Lakeno bagi agensi bertemai kata ke Northeast Security Services NESS na Assam. Kalapan ya kebai registration hadok kat sanajar tengka naki security guard bat arpa wajar tengka naki supervisor. Ke agensi kelapan her kerdan ni ke supervisor ke badai kitrai muluk wala kejing ikut nak NIT ka ong badai menpenti kena ban aika mi kitrai nong hei kam supervisor. HNYF ka betha ikan ke agensi ban aik NOC nak snong bat ka trading license nak ki HEDC. Nama ke district council kam shamla trading license show yak agensi ki banabar. Kaseng kala maham ru baki he ke agensi ki di banwani kendo ikiseng hakasi ke banbuat rengkat bat ki kot kislai ke babiang melada kimla kaseng kan shim digiwai bat kisenjam ban penti kena ya ka hok joginong train. Kam ka jongu tang kawai hi ula persngau singi om baka polisi jongi hi kasim ya ki ex-serviceman hai bede bat kaliang jadi supervisor de nena kaliang ki gap om makin ne abi kiju te kat ba ni la ong bangi la trick arts nam makan ke company bagi gila perstang man panahab ya kapus ka bede kapus supervisor nanta ESO ke bangi bat ki kasi lama bantung no di khala jaj ya bede bakata ngila ya kran dan nena kaliang company sangam ngila kran baka MIT office dan nanti gila peni ngi baka agreement hi bakila ya te kebelasan udah direktor hi kalau peni sai hang tu ba ya ki barim hi lagi de ki guard lagi de supervisor la penne te hang snolingo ba ka de company ba de ka penhap no yang ni ha ka jungi ka sutu jungi te ka de katai na kaliang company kwa iban perlu lagi bro la jong ba kinyo ma ban control ya ka de ka institute ah ni nama la jingdan mengi kasi ngi berbor ngi juyang na bentaki kena la da kanu company ka temu ban you right ya ki ngi tu ai la